HDZ, SNSD i SDA su imali sastanak. SDA tvrdi da su dogovorili i vijeće ministara i formirali vladu. S druge strane Milorad Dodik to negira, kaže da Bakir dogovara sa Radončićem nešto, DF-u iza leđa. Šta se sve krije tu zapravo? Imamo li mi tu vladu ili nemamo i kako će to sve izgledati? Ja osobno mislim da niko od njih ne želi vladu i mislim da će ta trakavica trajati još, možda i mjesecima. Zašto kažem da niko ne želi vladu? Gledajte, svatko bi je želio pod svojim uvjetima. Problem je u tome što im se ti uvjeti međusobno presjecaju u mjeri da se ne može naći minimum konsenzusa. HDZ-u i SDA-u se što se tiče državne razine ne žuri. Oni imaju pozicije, bez obzira što je to tehnički mandat, ali oni zadržavaju pozicije i zadržavaju moć. Na državnoj razini ja mislim da se može govoriti o žurbi jedino SNSD-a, jer on nije bio u staroj postavi i Dodiku je jako stalo da čim prije ovlada vijeće ministara, ne zbog samog vijeća ministara, nego zbog čitave infrastrukture koja je vezana za vijeće ministara. Ali opet kaže da neće pristati na mapu. Da, jasno je. Dakle, važno mu je to zbog OSE, zbog SIPE, zbog državnog suda, ne toliko zbog državnog tužiteljstva, jer je on u političkom dilu sa Čovićem, koji ima kontrolu nad državnim tužiteljstvom, i utoliko će državno tužiteljstvo odraditi sve poslove koji su u interesu Milorada Dodika. Ali zbog ovih drugih popratnih pojava represivnih institucija, njemu se žuri. Istina jeste da ta žurba nije bezuvjetna, jer Milorad Dodik prema porukama koje šalje ima i pozitivne inpute iz činjenice da se državna vlast ne može formirati. Ima inpute da zapravo su to dokazi da je Bosna i Hercegovina nemoguća država, da to svijet mora konačno vidjeti i da to kao novu realnost mora prihvatiti. Uostalom, ovih dana smo mogli čuti tu poruku u vezi sa rezervnim sastavom policije u Republici Srpskoj, koju je eksplicitno poslao njegov bivši generalni sekretar SNSD-a Rajko Vasić, izjavom na svom blogu kako je rezervni sastav policije Republike Srpske prvi korak prema vojsci Republike Srpske i prvi korak na putu nezavisnosti Republike Srpske u odnosu na Bosnu i Hercegovinu. O tome ne govori Dodik, ali Dodik šalje druge poruke. Također i ovih dana su te poruke bile aktualne različitim povodom pravoslavnog Vaskrsa u Beogradu. Između ostalog da je Republika Srpska i sada država, samo što to niko naglas ne govori, da je Bosna i Hercegovina nemoguća država i da je to sve jasnije i Evropskoj uniji, koja je sve benevolentnija prema njegovim izjavama, sve manje reagira na te izjave i tako dalje. Prema tome, dakle, nije da on iz tih činjenica da se ne može formirati vlast nema i za svoju političku filozofiju, za svoje ciljeve pozitivne efekte. Što se pak tiče Čovića i Izetbegovića, ja osobno mislim da se ni jednom ni drugom ne žuri. Draganu Čoviću se ne žuri, jer on u ovom momentu ima kontrolu nad svim financijskim tijekovima u Bosni i Hercegovini, ima federalno ministarstvo financija, ima državno ministarstvo financija staro, ima državno ministarstvo financija novo dogovoreno, ima upravu za indirektno oporezivanje, ima kontrolu kompletne vertikale pravosudne vlasti. Dakle, ima federalno ministarstvo, ima državno ministarstvo koje je dogovoreno, a ima i staro. I ja mislim da je to ono što je njemu važno.
da ima financijske tijekove i da ima pod kontrolom onu vertikalu koja njemu jamči pravnu sigurnost. Što se pak Izetbegovića tiče, ja osobno mislim da je on u najvećim problemima. Zašto? Zato što, to je moj sud, je on spreman prihvatiti u ovom momentu neke zahtjeve Dragana Čovića, recimo sa izbornim zakonom. Dragan Čović je bio vrlo eksplicitan. Nema federalne vlasti sve dotle dok se ne izvrše izmjene izbornog zakona po scenariju ili po duhu koji se prepoznaje u prijedlogu izmjena i dopuna koje je on predložio, odnosno koje je HDZ predložio. Ja vjerujem da te promjene intimno odgovaraju i Bakiru Izetbegoviću, jer uspostavljaju 3 plemenska begovata. A po mom sudu, bez obzira što u javnom prostoru govori, nema protiv tih begovata ni Bakir Izetbegović ništa specijalno i njemu ti begovati osiguravaju produženje vijeka vlastitog trajanja. No ono na čemu on inzistira jeste da ne ponese svu odgovornost od posljedica koje, ili mogućih reakcija koje temeljem toga mogu nastati. To je razlog zašto je inzistirao na uvlačenju još nekih stranaka koje se u uvjetno kazano hrvatsko-srpskom taboru percipiraju kao bošnjačke stranke i to je razlog zašto on može slaviti da je uvukao u čitavu igru Željka Komšića i po svemu sudeći da je uvukao u igru, iako u vezi s tim nema jasnih stavova Fakre Radončića, ali po svemu sudeći da je u čitavu igru uvukao i SBB. Neće on specijalno zbog SBB-a žaliti, čak mislim da neće biti ni nesretan ako ne uđe, bez obzira šta u javnom prostoru govori. S Fakrom ima negativna iskustva, evo i u sadašnjem funkcioniranju federalne vlasti pokazuje se da je Fakro puno pouzdaniji partner Draganu Čoviću nego Bakiru Izetbegoviću, ali je mu bilo važno da uvuče DF. Ja osobno mislim da je to bio smrtni grijeh DF-a, to je bio smrtni grijeh Željka Komšića, za kojeg se znam da sam ga ja u zadnjih 6 godina vrlo intenzivno podržavao, ali ja osobno mislim da je on ulijetanjem u ovu klopku zapravo definitivno odustao od građanskog koncepta, definitivno je odustao od Bosne i Hercegovine kao građanske države, uletio je u jednu stupicu kojom se njega percipira kao dio bošnjačke kvote i ja osobno mislim da je ulijetanje u tu stupicu da će DF platiti vrlo visokom cijenom. To će se uostalom vidjeti vrlo brzo na lokalnim izborima i posebice na parlamentarnim izborima 2022. godine. Rezervni sastav policije ste komentarisali malo čas. Zašto Dragan Čović i HDZ su jedini, čini mi se, koji nisu komentarisali rezervni sastav policije RS-a? Pa zato što ta vrsta talasanja njima odgovara. Gledajte, ako gledate to što se događa oko rezervnog sastava policije, to je zapravo što se Dodika tiče pokušaj resetiranja početka 90-ih, pokušaj reinkarnacije početka 90-ih, vraćanje u taj ambijent. Ja osobno mislim da se tom pokušaju dolijeva ulje na vatru i s ove strane entitetske crte, jer mogli ste vidjeti izjave, zahtjeve SDA da se također ide sa osnaživanjem struktura federalne policije. Mogli ste vidjeti izjavu Željka Komšića da treba odgovoriti po principu tuk na utuk. Evo ima inicijativa i u Zeničko-Dobojskom da se formira rezervni sastav policije. Da, gledajte to sad. Gledajte. Temeljno je pitanje zašto šuti HDZ. Zato što njemu u ovom momentu ta vrsta, da tako kažem, talasanja, uvjetno kazano, nemojte me, ja ne volim tu vrstu podjela, ali uvjetnog tog bošnjačko-srpskog talasanja odgovara mu, jer neće on učiniti ništa da odgovori negativno na jačanje policijskih struktura u federaciji, ali će inzistirati na tome
da to jačanje provedu kantoni, jer bi u tom slučaju on dobio snažnije kantonalne policije u kantonima koje on kontrolira. Gledajte, ja osobno mislim da generalno taj odgovor s ove strane entitetske crte ne valja, da je on naprosto dolijevanje ulja na vatru. Umjesto da se kaže da idemo sa jačanjem policijskih struktura, da je to odgovor na ono što se radi u Republici Srpskoj, moglo se ići sa stavom prema OHR-u, Uredu visokog predstavnika, a o najjačim svjetskim ambasadama u Bosni i Hercegovini, da je to naprosto tjeranje vode na mlin jednom scenariju kojeg smo već proživjeli i da zapravo svjetski centri moći moraju upotrijebiti svoj autoritet da bi to zaustavili. Ovako zapravo daje se otvoren prostor. Ok, jačate vi, jačamo mi, običan čovjek nema šta očekivati nego da se sutra dogodi ponovo ono što se dogodilo. Ako taj scenarij dobije zeleno svjetlo, budite sigurni, onda će se Dragan Čović javiti, tek onda će se javiti, ali sa svojim scenarijem kako jačati federalne strukture. Dakle, ne jačati i na način da su oni pod kontrolom Federalne uprave policije ili Federalnog ministarstva unutarnjih poslova, nego jačati ih na kantonalnim razinama s izgovorom da je policija pod kantonalnom ingerencijom i da svaki kanton će vidjeti koje su potrebe njegovog jačanja.